Patalo fatu talafo ala Radio Samoa ile nei tai au, usimelo fa afonga o talo le solua. Ele ole ngā luenga le ana saini maalienga yeile pule sili ole kainga ora, ma ole ua fa mawai ai. Ole ua fa mautino mai ua fa mawai le pule sili ya Andrew McKenzie ma ole fa ai unga le masino o ke topa, e alo ia i le umo le valu tausanga o lana tautua. Tele suinga na sau malewhainga malo fōlo iei nei fa asanga i le kainga ora. Ma le talo lo oanga i mai pea isi suinga lea ua fa ailo mai, i le mai a whai o le suesuenga tūtu o tasi. O lea suesuenga tūtu o tasi na taita ia lea e le sa avea mapale mio New Zealand i tausanga walu Sir Bill English ma sauai ma le tala. E ngau le kainga ora ma e le ma whai o na au sia sini e ala i le fausia o fale o lo mo mia. O se ilo ilonga na whai ailoa e le kāpeneta suinga mo le kainga ora ma o nisi o nei suinga na aloa ia i lava i lea taimi. O whai mai ai le pule sili i suinga nei, e le o mea nei na malia ia i le taimi na toe wha au popo ai le taimi o lana kone karate wha pule sili i le tausanga tā aluai. O se tala fia i tangata whaito ngā lau aina lea toto ina tamato, le toe ta lia e au se tā lia o tamato wha ata watu a New Zealand. O le masino aperilo le lua fe lua tasi le ana tau fia ile nei maketi le vau tunu e lua. Ina ua a fia ile vairusi ma talu mai lea taimi o le alava na ngā luluele matanga luenga le Primary Industries male tomatoes NZ i atoe tatala le maketi i au se talia. I wha maunga le tausanga muli na maketi atua i au se talia tamato e New Zealand tu salo le lua fe lua se fulu. E silia ma le ono se lau afe kilo kalama tamato felesi na mawhaiona ave i fafo. Ma i lea taimi. O au se talia le maketi lona lua i le lisi a New Zealand, a o malosi le maketi i Hong Kong, le ana lua i le tusa ma le tasi tesi wha, miliona kilo kalama. Pei tae o le ua whaisi pa ua le maketi i Hong Kong ma o lona winga, o le toe talia e au se talia o tamato mai New Zealand nei e ono a vea lea ma maketi tele, mo tamato wha atau watu i fafo. O le toe tatala mai ai o le maketi i au se talia, ua whetau i le lei ma le fuata o loma mai le masino novema wha asolo atu i le masino mati. Ua whaale au ngā ina nisi o whai ngā malanga le Inter-Islander mo le poana nei wha asolo atu i le tai au le asotofi. O le afo le valu o le poana nei le ai amata whaitau atu wai whai ngā malanga whaale au ngā ina. Se i o atu i le toe kuata o le iwa i le tai au le asotofi. Ma ua whaia lea ona o winga lo wao le tau. E le o whai ngō fie wa inga ma whela ua inga i le vau motu e lua. Awa o le wata toi ai nei na o le tasi le vaa o lo o whealua i le kaitaki, awa o le aretere le lava o lo tu. Tu ufa atasia tala o tai au, e le o yeise suinga i vaa whewa i ale Blue Bridge ma le tala, o lo o mata i tūpea ma e longo mai lava pāsese a awhia. E longo le upenga ta wha ilangi le Inter-Islander o lo ta uai, e wha mua le saunga le mua pāsese wha apea, lana au whai ngā luenga. Ti ngā ina manu angol pango tāna whasi le to ese rimutaka, o le tai au le aso sana tu poele fe ese a inga le nei ma i tala mai le puleng o le to ese, pe ama le minute e talo na amata ai vau loa i le au whai ngā luenga. E o mai ana nafi o lo o iai pea le o lo o wha manu alia i le whale mai ma ua toe malama, ma o lo o tala no nei masui o lo ofisa o leo. O lo o wha asolo so esu enga i le ngata o leo, ai wha apea le matanga luenga o whale pui. Ma tala whaaiu, ua tau fia nei se tasi o whale mai tu ona toi whaia ni siaki wha awhisanga i ngase, ona o le to a ngao le au whai ngā luenga. O le whaaiu nga le ua whaia le High Street Health Hub i Lower Hutt, ma o le ua mawe ngase e tu sa male i vāwhe i meli. O lo ta ua i le i meli, e le wha apea a mewa tapuni le whale mai. Pei tai o le to a ngao le au whai ngā luenga. Pau lewa no lo ma whaia i nei ona wha atala noa ngase o lunga o le telefoni. A o le fia ile to atele wa levo na whaatalia vanua eva a yaile fo mai wa whai mai le General Practice New Zealand e le na o le Hutt Valley o lo tupu waile whaafita au li le nei. I wha amau ngal matanga lwengal soifua malo loi na ile masino Januari e tu sama le fase lau valus fulma le 5 fo mai wha ale ainga o lo o tau su e i New Zealand. Mai wha atupula ia lea fwai numera i le vau le fitu se lau 5 fulma le tolu ma le afe fas fulu tolu i totonu o le isi se fulu tau sanga. Whai watuai talafo o la Radio Samoa, manuia le nei tai au.